kişiler, Kazan'da yaşayıp yatışı kadirli millettaşlar. Dostlar, bilsəgiz idi, neyşek sağınıp kildik biz sizni. Sizin yağımlı qaraşlarınızını, yalqınlı alqışlarınızını, yılma-yılı yüzlərinizni, hem şığırdap durğan yüzlüklərinizni. Yana tamaşa qədətdəgişə, siznin qarşınızda bu yıl onun ismi Tuqran Tövbəsi deyib atıla. Jitekşimiz Gamil Bey Eshadullah uylap tapdı. Tuqran Tövbəsi deyib kişiге endəşələr. Söz birip öz sözünde durmağan, vəqdəsin ötəməgən kişi Tuqran Tövbəsi bula. Mine məsələn, irtən irtük, bütən bir qoşan da eşmiyim deyib söz birip. Lakin şolu kişnalakan isirgen isirikdə, bütən bir qoşan da urlamayım, kişi kisesine kirmeyim deyip söz birip, lakin öz sözün ötəməgən rişvetçiler, türeler de, barısı da bular Tuqran Tövbələri. Bugünkü bizning tomoshabizning miniatyurlarında olar sizga behisab shirar. Ham birinchi sayohatimiz ol yilimiz bo'ylab motor itirib otlab boruvchi tuzilish. Tuzilishning o'zine kirmaymiz, amina onun oshxonasina kiramiz. Mana hamda Tuqran Tövbəlari qaynab tura. Bardak stolovida. Juam. Qadrimni bilmeyler. Bu nerse indi tağın? Jvaşki. Nu kim jvaşkini denge taşlay? Tut da şu jvaşkini üstel asla yapıştır da koy bit indi. Bu üstelini qara indi. Никакой гигиены. Men bulmasam bu svinarnikni kim juriydi? Kaçtı. Kavşar yedi. Nerse? Yılgıttaki birenler komandasını işleteyim. Kilelerinde olar, kileler. İşke degende birsi de yokuşlarının aşarga diysen eğilip kileler. Kütmeytirge bula sizge stolovuyun bir dagını aşıla deyip. 5 minut var biteli. Oştun kızlar. Uf, Qorali Fedi. Bugün 80 kişiге deyip zayıfkı bergenler ideymi? Toğun 100 kişi bula deyip şaltıratıp ettiler. Mene nişik jitkirим мен ulaşını hazır Ну как обычно, шуңа su üstte. Точно, sen tıyıp durma oş bürülerini. Hazır şıgam. Demek isteresege. Hadi güne şudun bir. Kırganda ayaklarınızı sürtüp kırıgız. Kavşariye, şu darhalleri bitti tıgılarını kırtayım mı? Oş indi oş, kırsınlar. Estağfirullah üskeminelerinde. Fece nişep yatasın sen? Yol ite. Fece tugulmeyin Firdevs. Tağın bir fedi desiken şeygizge tobak savucuğan sulu salam. Psih. Qoral Talgat. Nerse Filgat? Bu Fedi'den korkup yartı brigada kiristroykaga kaçtı. Biz gene senin bilen ikev kıyular. Kıyılar tugul, aşlar. Valla derisi eytesin. Aşıyız mı? Aşıyız nakaniz. O bugün koymak da var. İsmi kim elanı unutum. Kevseriye. Kevseriye. Nerse? Bu nerse ol? Gözün çıkan melle, oş. Sen binanın aş ikenin kurem. Ninci aş? Bırşaklı oş. Bırşaklı. İşte bul kızıl. Demek borç. Ha. 3 gün kestrülde yatsan, sen de kızarırsın. Qoral Kevseriye, bu dokmaşların işlep ukmaşıp yabışıp bitken. Tunganlar kışaklaşıp yatalar. Ben de sen bilen kışaklaşıp yatırayım biraz yıl uğrunda. Kevseriye, şokolat var mı? Yok şokolat. Şokolat yok da. Emine bu nerse ol? Şey mi, kofi mi? Ye şey ye kofe. İşte bul kuyu. Demek kisil. Kisil. Nerse deski saç tümdekinde kisil işirge. Üyüne kayıt aşamasa yeme. Yo, ışıy. Minden kupma. Yesum. Yazıp koyun da irtege kartırman yeme. Selam Kevseriye. Nişik haller? Нормально. Bugün tağında motorrak görünesin. Ник kişeyemsiz idim mi? Yok kişe de motoruyum. Bugün tağında motorrak deyip eytuğun güne. Ye neresi onda senin?
Men bugün oş aldım. Emine bir kolak. Onları, mene bu şokolad sen, ha? Рахмет. Ne zırstı? 100 сум. Mene, пожалуйста. No, men gittim. Бар, тығылмайшағына аша. Rahmat. Тек, қойсығыз шоколад сұраған еді әлі? Min sıradım. Küp mü tıra? 50 сум. Bine 50 son. Bilin de tizdirek. Men telefonga salam deganim. Vegas. Дәмлі болсын. Rahmet bir güzel ettirip. Şokolat aşıysın mı? Rahmat, o'zing aşa. Конечно, manda jinsiz şokolatni kim aşasın indi. O'zimning akşağa bolsa men kalmasayım şu şunu. 50 so'm. Bir girek kıybatini bizde beyeymi. 50 so'm şu şokolat. Men ana bilasin kelsa 85 so'm qaldim. Sina da tugul, Kevseriye gidip. Sen aşalaysa. Nerse bulursun bu, ha? Nerse, şokoladga allergiya başlandım elle, qoşunasın. Yok. Sen bitinde bilersen. Benim işe kelgen jıklı turan gayret var bitin, değil mi? No? Mine bugün işe keldim. Koruyum tügünde oppak minderler. Şunun üstüne yatıp yıklağanıyım. Bütün tenkışıta. Elle betle oldu. Şunda elle kırşangılı. Nuqtali Talgat. Qo'yun bizde stroykada oq minderler bilsin. Stiklavatı bit o. Topqansın qo'yda yuqlarga o'rni. Sen yumuşak bit, rahat. Yumshoq. Sen yuqlisin ekan ishdan u хотя shishinmishi yuqlan. Endi g'adat ul sening, ha? Birilegesin indi nashelnikka. Sen şişinmezsem jıklap git almayayım. Mine kişe jıklap jatamayım mı? Bir vakit kulkıp uyanıp gittim. İşke sınga kaldım deyip. No? Uyansam işte yıklap yatam iken. Senin başına kirpiç düşkey seyirlendik sen слушай. Sizler de? Kurene. İşte. Bir balniska varıp girersin. Dışına aldırgam. Karalı bu yaşlarını. İşte sunga kalıp gireler. Aşkhanada yiyin birinçilerden bulup oturalar. Bizden kranavşik bulutlar arasından düştü. Явился alpinist народу. Kral Talgat, onun kupten возраст pensiyaga жеткен biten. Nishlab qo'maylar ana? Bir tapkar kuvup karadılar hani. Ol bizden naşerlik maşinasın. Üzerine kranı bilen elektrip. 5 etajırtın tüvesine mingizip koygaş. Kaldırdılar hani. Әлі тағын бір шулай қыланса, минаның ол машинасын. 12 этажлы yurtның төбесіне мінгіріп қой, мына былай, аңладыңыз ма? Bir güzel şu şokoladını sandırıp bitirdiler indi. Егітлер нәрсе берерлер, тәмләп қарайым әлі. Ol üzüge bireler. Temel Girmeydi temel işlenip, indi gadet ula. Кәусәр, я? Бұл нинди сосиски. Сосиски түгіл ол, купаты. Купаты? Нәрсе соң ол купаты? Тауық итіннен. Тауық итіннен. Мен айтам ол міскін тауықны көпмі бөлгелерге болайын деймі. Мына мен аның мойнын білем, қанатын білем, тушын білем, аяғын білем. Но мына мұнды яғызасын көргенім жоқ еді әлі. Кәусәр, я? Мына бұл нинди салат, мына мұнда? Кәбістенікі. Кәбісте. Янында нинди салат? Фейхуа. Нәрсе айттым әлі мен сеңа? Ник сүгінәсің сен меңа, ә? Сөгенмейм, салатның ісімі шондай, надан. Салаттың ісімі, яра. Кәусәр, бұл нинди котлет? Котлет түгіл, зразы. Эй, зараза болға жоқшамайм. Не, аш первый, свежий ма? Свежий. Второйны бүгін пішірдіңіз ма? Свежий дейдің бітінді. Қара Кәусәр, я. 20 сомға нәрсе алып бола. Тары бұтқасы сеңа. Яры, тары бұтқа. Қызлар, тары бұтқасы бергіз әлі меңа. Bir grek beylenşikli mağfura boyayım. İşte de şulay, үйде de şulay. İpi kirek mi? Яқ, ипи керек түгіл. 20 сум. Yazып қой. Ай ақырына кіртіп берімін, может. Может, ай башында. Tağın bizden ipi sıraya şağındı. Dağın bizden kelip oturayındı. Şunu kuresim ki nümene jinimsi mi dürüsün eytem mi sana? Ninavizu minanı. Не қал жігіттер? Mağfura kallerini işe. Heyde oturalım. Сіздің білен отырып ашықалы бірге. Seni yine kütüp oturabız. Біргейді. Қаразал жігіттер. Ипи алырға ұнтқанмын мен. Ипи білен ярдам етерсіз әлем.
Нормально, она біздікін ошарсың, ема. Бірге ашимыз, бірге ашимыз. Так что оның үшінсің. Кәусәрия, Еленме. бар нәрседір жананда. Балам хәзер. Оша бітіргәш тәлінкәләріңізні мойкаға кіртірсіз. Сымап служивание! Да. Егітлер, ұзақламай өзіміз ошарға пішіре башларбыз, наверное. Мен мұны көргеш, менің изжоғы башлана. Менің тамақ тойды. Мына, көрдіңіз ме? Бүтін тәртипсізлік мына шушы ашханадан башлана. Бүтін тәртипсізлік. Мына түзілішке келсек, біздің түзіліште бірненде қорқынышсызлық тәләплері өтелмей. Мына менің кранны алыған жігіттер, кран нема, алабыз кран нема, трослар біткен, сигнал ішлемей. Шулай бір күнні, бір паддон кирпішні көтердім. Мына бұлайыма, бір трос үзілді де кирпіштер асқа құйыла башлады. Мен де сызғырам, кепкіні бұлғым. Яқ, біреу өтіп барадыр е. Шоп башына кирпіш. Начальник түгіл едім. Сен менің башқа түшті бейті. Сен шомал абырғыт. Яры каскыны кимегенім. Әрем бұлайды. Жарла. Сүйленіп отырған шошарың бұтқан суына бет. Ошар едім де, қолақ жетішмей ашқанада. Мына о шират күтіп отырам, қойшан кетіріп берді. Топқансың проблемы. Мәтот, приятного аппетита. Яра кеттім мен, көңілсіз мұнда сіздің мына жүт. Яра, кәттілі шатырға кіріп жетем менде, әмі? Өләшкенді, аха. Қойап кеттің шоколадны. Ертеге керек болалы. Қара Талғат, мен күшеден қолған пішірақ қолақ бұнан ошарға тешті көлі, тема? Yok енді, yok. Бигірек шистак шызын мәқфұр абай. Ака! Мына, молодец, Талғат, сен гіна мен аңлайсың ма? Мына сен қағын айтам, әгерді түзілішке зор начальство, ғали еш келсе, бүттін жетішсіздіктеріні сөйлейм де берем. Отырмай шыттырып сөйлемейсің бет. Бәқас? Бәқас, нәрсеге? Bir yartıdan? Тисем. Özeyde. Біздің начальник бari ішкеліп жетті. Ғали ішкелді. Құмны таратық мә? 5 yaşınız kumdan. Ярар, кеттім олайса. Kaldır bizim aşağı bitireyim. Oldu aşağı. Так, Mahfur, sen kakır ekran. Oşta oturasın üstüne. Barış kırar tezrek. Борис, миним законный обед. 48 минут. Не имеешь права. Fede, çıkarıp atar bu bizdirlikliğinden. Yarlar! Так, Kavseriye, çıkarı tezrek. Hani generalni direktor Gali Galiş özü keldi, obyektlarını qarab жүрey. Bedrafka kirib ketdi mi? Hazır bulay aytasan, sal bu artık kiyimlerini, dünyasını bilip bulmay. Tak, pamadal, bütün jeringni bize sıla, ima? Tak, senin burayda Allah'ın şava, artını көбірек qabart. Gali Galiş'nin arttan qarab qala turgan qadati var, yama? Mına şol, tak, en mühimi ma? Hazır bulay aytasan, Şiler aşıtırgan kuhniyadan rizikmap çığa kurma. Yama sırası uliya gali şaşasa. Mına teginde koresin mi restoran var bizim. Mına şunda barasın hazırıyma. Şunda barasın. İbbütün jünle şaşıtırgan riziklerini satıp alasın. Yama söyle birayan teginde birayan mında. Туқтағыз әлі Борис. Сіз кеше тігіп бір коробканы алып қайтып кеттіңіз ме? Ну как обычно bir коробка колбаса gali işke жибердім. Колбаса имеш. Сіз бір коробка колбаса орнына бір коробка қолақны беріп жібергенсіз. Қазір нәрсен біле ошаты мен ішшілеріні. Gali iş kolbasa uğruna kolak kimire значит. Қолақ киміре. Kilgeç mini kimireşek. Jara разберусь. Бар kubrak al yama. Kuba şil gali iş. Tak makbur ışkındım gali. Koş gali iş kile. Gali iş kile. Gali iş. Ayrıca kınlar gali iş. Rahmetiniz. Жалдан қайттыңыз ақыры. Ну да. Что-то зағырақ жалайсыз да ярты ел өткіп кеткен. Жабыққансыз, сүйекке гіне қалғансыз. Мен айтам, гіл ашаған уақытқа ғына келіп шығасыз Gali. Демек, мақтап жүрейм. Сеңіне мұнда шаты Борис, мені бек салқын қарыш ала башладың. Неше апа? Нәрсе қарыш шығарға да ятмын сен қазір. Соң Gali шыққаным, жете алмадым, Бәдіревке кіріп кеттіңіз. Бәдірев дегеннен, неге ол Бәдіревіңе тишік тишмейсің? Соң тишік тишсен кіші кірәбет анда.
Qali qalish bilaymi? Keraklikka de, kerakmasga de kirib o'tiralar da. Abi jetganni kutib o'tira xalq. Yarar. Stroykani chiq bara. Bu terasini qaradim, tiki boshqa bormadim. Aybat barama. G'irney qali qalish tizilish. Qarag'iz endi yurtlar, g'imbalar kimi o'sib chiqalar. Biz mana quyosh voyig'incha ikishar, ishar etajni tuzib beramiz endi qali qalish. Ishi etaj tuziladi. Mana shulay. Malatsi. Xalqni shata bilasing sen. Zarplat masalasini chiq. Umrlar to'laymiz endi xizmat haqqini qali qalish. Mana bu saybat. Premiyani qishlab beramiz xalqqa. Necha qishlab? Ortlaridan quvib yetib beramiz, tutib. Olmaylar. Xizmat haqqini. Biz qali qalish hatto 13-chi, 14-chi, 15-chi zarplatlar berdik o'sha. Nishlab menga bermaylar son 15-chi zarplatini? Ishlagan kishiga beralar qali qalish. Ko'tar oyog'ingni. Sen narsa? Men bunda generalniy direktor. Men bunda generalniy уборщица. Ko'tar oyog'ingni. Ikisini olg'achchi. Jüriler bunda top. Zarplatını kışlap beruşlar. Bana de bardak bu ha? Narsa, каждый палатер мен қазір генералға қышқыра башласа. Бараса bu, увалет. Son qali qalish institut bitirib, nende jüler 5000 tenkega ishlab yursin. Ana 50 tenkasini arttırganım, suyunib jüri balaqayım. Men aytam, buldurasan, o'zing quvib qara qali qalish. Şeyilgenler, duyda oturasın что ли? Sen beni qarashtırib жүрәлі. Tirisini tarata bu bulay bulsa. Zata tertip tuta qali qalish. Evet. Yara men bunda oynarga kelmedim. Stolovini kapital remont jasau uchun 15 million ақша көшіргенмін мен. Асфальт еттің mi? Tiyinine kadar asfalt ettim qali qalish. Asfalt aytdi, prisvoyt aytdi ulan. Mana qarag'iz endi, nendey kuchlaytib remont yasadik. Sen menga konkret ayt, narsalar ishladingiz, narsalar. Konkret qali qalish. Elek ustallar mana bulay turadi, ustallarni hozir bulay qo'ydik. Elek eshik ishqiya qo'shiladi, eshik hozir tishqiya qo'shila qali qalish. Shibinlar, irkinlar bishalar hozir shul haqda. Ладно, mana bu oyoq ostidagi kafilni anglamadim men. Qo'yadir ko'rganim bor, qo'yan oldingiz sana? Elleri başlatıp durmadım qali qalish. Istinadagi kafilni idan geçirdim, idannikin istinaga shepidim. Smena обстановка ne? Benim xotin ida shulay ayta. Finshuy deb tekjirib o'tab shunda. Yarar, ладно, remont bo'lgan deb sanib, bu yoq o'si kela. Xalqqa o'sha masalasi yoqshirdimi? Ijma hindi aşağı meselesi qali qalish. Mana ime ko'z oldingizda sanab ketam. 7 turli pervey, 9 turli vtaroy, 13 turli salat, kavistadan. Atmasına işer tapqir qora ikra shatamiz xalqqa. Xalq ishikka siymay boshladi, ishiklarni kengaytdi qali qalish. Yo'q, to'xtala, qo'yasing sen bunday qora ikralarim ko'rinmay, prilavkada. O'sha bitirib baralar to'qlaqli. Mana shu? Shulay desang. Qali qalish, eng muhimi hozir chet eldan tovar kirituv degan narsani bitirdik. Shu albatta, shunga ko'ra administratsiyaga borgach постоянно meni so'raylar. Nenda importizameshchение bilan ishlaysiz? Nenda importizameshchение? Bizdan nechik suylarlar? Mana sanab ketam, hozir qo'ylardan narsalar olamiz qali qalish. Ko'kmaradan banan, Aqsubaydan qovun, Zaydan arbuz, Petrashdan kivi. Nek Petrashda kivi o'samini? Qirg'ili got qali qalish. Shunisi hikmat, Petrash kiviye shap-shara qali qalish. Bu jinsiz, juni yo'q. Yarar xalq jaratadir bet. Yarar tatarskiy kivi yashasınlar, malatsi. Presingir aytganda bizda hozir shvedskiy stol. Yarar endi Umar Bey jal aytgan xo'jangdan qilib turmasin, shvedskiy stolning narsa ekan bilamen. Qo'ya olmanda shvedskiy stol. Qo'yadi ko'z oldingizda mana qali qalish shvedskiy stol. Nechaga shvedskiy stol? Plotnik shved hakimi yasadi. O'tirg'izali birinchi bo'lib. Bunda kishida bor ekan, esanmisiz? Shved hakimi yasadi-da. Aybat yasagan bu buni. Qo'llari oltin shved hakimining qali qalish. El ul üstellerine tugul graplarda yasay. Şulay bir gün nime? Birovning başına plita tushdi da kayuk. Biz ani grapga solib kummatchik ul uzbek bo'lib chiqdi. Anda solib bo'lmay bitali.
Yarı yani 3 günden sonra elektrik basını toksuğu bitirdi. Şunu salıp gömdük. Hoppa. Bu nerse barış. Vakti ya ölümler var indi Galiş. No, kalgan kişi yeterlik. Sen gılavni balanısını buzma. 3 kişi ışkındıyken 3'nü kabul et, anladın mı? Materiyanı. Galiş. Birem diyen kılına çıkarıp koyar yoluna diler bize. Sizge aytır sözüm var. Galiş, aytır sizi şılıyında mahburunun. Kran meselesi, başını kran turunda. Ne ol mesela şiştik bitindi biz. 3. yılı men ür yana importni başını kranga akşa köçürdüm. Hadi bitmedi mi ne yol? 3 yıl koyta. Nişe bir kızak. Sama hodum koyta. Mabadış tirelerine jitken uşu Galiş. Sen Kökten koyttiğinde o başının ekran uğruna BMW maşinası bari işinin balayı yürüy. Galiş, ne aytam? Elleniydi şüpçerler senesiye şu oturmayı gali. Elleniye bir kilip çıkarsız. Şeyle bağlayık melle biraz. no mena ür yana remotlanga stalovida prostayra bu işi bile aşap karıgalaydı. Kamsana. Gel oturaydı. Kim balayap şıgayında seyirgap şıgasın. Sinirse, karaptar. Patkali marjın sımkı stadiyesi. Şundan başka iş bilmiyor Galiş. Hoppa Galiş, ayda güzel elleniye. Yarar, kilgen sayın şu şey birini kikizmeyin mi ya? Bala şakaş tolu mu sana? Tege yolu da dunguz bulup pişiranıp kaytıp gittiniz Galiş. No tamın tabayı yaşırın batırdı. Gıl gaz su katamalı. Kişiye kalmasın diye başlıyorsunuz şuna. Diline salınma. Şeytan tükürün var mı? Hazır tıkırabız Galiş. No men aytam, kadrlar bilen siz barış. Sveci, şıvında kummağanalı. Yarar, bir geybet, bir geybet. Galiş, min aytam. Elleniye bir kilip çıgasız. Şu mümkünlüklerden faydalanıp. Biz bir tane sizni kutluysumuz kine. O da. Sizge bir tane yanağına, значит, заслуженный строитель ismini vergenler Galiş. Da. Min aytam, agronom kişiye de bileler iken o isimli Galiş. No mena bit başta zaslужный agronom verdiler. Eye. Ondan zaslужный строитель verdiler. Bana pensiyaga çıkkaç ikisi de gerek bulur dedi. Min aytam, nindi gürülep durgan trisni bankrut yasap işliğinde satıp aldınız. Abıya kız iste otura. Yarar. Abiga beylenme. Aya Galiş. Ha da baytı. Bizden tris için. Zvaniye. Ayda kız Galiş. Aşağı bir şey bitiriniz Galiş. Andi mindi kiregim çıksa, min kıyrığınız artındağına. Kuterilüge kilip çıkarman. Temli misin Galiş? İsmin kim buldu indi senin? Mahfur Galiş. Mahfur. Yarar tuğan. Kranafşigiz naşt. Başının ekrandaş. Aha, bana yaşırın batırın tuğun. Men özüm onu bitirgaç senin sıma uşilişaga kelip kranafşik bulmakşıyım. Tığında üstöşlerge isep. Biyikte. Keldik malay üskü alıp mindiler. Bizde tığında butkıga boşa ilerip gitti bit. Şundan master ayta sana mındaşlarga yaramay. Jirden jirak gitmedi geç. Agronom buldum. Bana 20 yıl şadım agronom. Harmına stroykada Allah'a birse işlep yatabız sizin bilen birge. Nonu çıkanda üstte kran. Galiş. Başının ekranda işlevinin birinin ağırlığı yok. Sebep vereyim mi? Ne kadar vay? Bre şulay. Tüzülüşke svежий раствор kile. Men kranı kabzam. Раствор üstüne stirlanı koyam. Krüknü düşürem. Pavuk bilen rastvorunu lektirip alam mına bulay. Küterem. Hem birinci brigadaga jönelem. Birinci brigadaga kelip bitkeş. Birinci brigadanın badyasına bile 45 gradus mına bulay. Tuturup salam birinci brigadanın badyasına. Meni zaşit birinci brigada. Siz birinci brigada. Yanadan köterem de ikinci brigadda bay yönelem. Hem indi ikinci brigadanın badyasına mına şulay tuturup salam Galiş. Bir yavrulığı yok. Молодец, давай. За крановщика. Hayda. İşler başlamışsınız Galiş. Да. Әлі жывашқа қалған Рашидан. Onlar şöyle kolak vermegenler bit. Barmak bulaş, bakın bitin dana. Galiş, kolak yetişmeyi bu aşkınada. Bir şılmaz, hazır üzümlü kolakını birem. Mınagız, приятный аппетит. Ну,
Халық табағынан ашаған кіші рабочийдан жиренірге тиіштігі, ашаймыз. Что-то бұл аш меңа бик таныш. Нешек таныш? Кеше мында Альфа деген ресторанда 50 метр. тендер комиссиясын сыйлаған ең. Нақ шунда берген аш. Просто мұнса ішігенірек. Мында бізде пішелер міне аш. Біздедір енді. Қарап тұрам қали, сіз бигірек қады кішілкен ема? Неге? Даже әшіген ашны ашисыз бе? Ашайым, жабажамасқа. Ана менің қатында бек ұстап шырмай. Шаста ашай. Алай бұлғаш, сеңа деп айтсам ярымы? Айтмақ бар, мен простой рабочиларды құрмат етем. Өзімді олмалай бетмен. Сеңа айтыр сөзім бар бет? Сөйле, таңдайым. Қалай, сіздің замығыз Бari Евиш түзуші түгіл ол. Алай демейін, 10 жыл ішлеменде, көмі стройка. Түзуші түгіл. Нәрсе да, себеп? Мына ол фундамент неме? Қара жер үстіне салада қоя. Қара жер үстіне? Әлі тирісләмейді ме? Ашылаба кіртәме yok mu? Бұсы тігісінен де меңгіре өрек екен мұның. Юғланы қазір ғаттеш қали. Жоқ әлі қазымайды? Жоқ. Вот тупой, а? Сен қазымағаш, ашылама кіртмәгаш, тиріс кіртмәгаш, фундамент қойын өздерге тиіш, шылай бейді. Но мен разберусь ханым біле. Қали, түзілішке яңадан раствор кетірділер. Ну, қобыз краныңы. Өт, ыстырғаны қоям. Давай. Шырам пауық білін ләктір балам да, көтерем. Hem ikinci brigadıga yöneler. İkinci brigadıga bastı. İkinci brigadının badyasına mına şulay tuturup salam kardeş. Birinci brigada? Birinci brigada abitten sıkışlar bir kardeş. Yarar мен де ikinci brigadıga koşam. Молодец kardeş. Жөніне bulmadı o birinci brigadı. Жиын алқа, шалқау жиылған шунда. Senin hürmetka. Давай. Kardeş. Sana rahmet edeceksin var mıyım? Давай, nasıl için? Bana ben tüzülüşte 25 yıl işlep siz bana ipoteka kvartir verdiniz. Rahmet sana. Тоқта, не? Жаңыршақ сөйлейсің. Нешеп? Менің 300, понимаешь, ішшілерге 25 жыл күтіп тұрған жоқ біздің. 16-15 жылдан, 17 жылдан олалар. Алғаш, мен бет биікте ішлемеймін, биікте. Оста квартир бөле башылар. Пока мен түсіп жеткенше бөлелер де бітірелер. Шулай ұзаққа сөз олды енді. Ну, ладно, маған енді өзің ғайыплы тұр. Мен де... Не біздің, қойса, адрестан нешек? Академик Бариев ұрамы 16-шы ер 7-ші фатир. Біз түген жұрттардыр бейтін ол. Что-то академик Бариев. Бірақ ғалим біз, ол бізде ішкен жоқ. Не ішлеп ғалим болсын? Сенің замың, Бариевич. Қушаматын мен құштым нодан болғанға. Академик деп. Тоқта. Сенің айтасы келі, біздің шағарда Бариевич есімінде ұран бар ма не? Бірі бет, академик Бариев ұрамы. Вот хүйген, а? Сезіп жүрейін мәнің шоты бек солға қарап жүрей ол қазір. Яра, мен бұла разберус. Сен бұла разберус. Мен аны... Сен разбересің. Рахмат әйткенің үшін. Разберус. Нешінші квартирден қалы? 7. Мына мұндағыт сеңа мақпыр туған повезло. 7-ші фатир, ұлы 3-ші этаж, еврейский этаж. Рахаттаны бияша. Мен 1-ші этажда тұрам. Сен бұтамайды. Мен неше квартир бөлеміз қадыр. 7-ші фатир, ұлы 3-ші этажда бұла. Алғай. Ben 1-ші этажда тұрам. 7, мына 1-ші этаждайма, көршілер 6-5. Міне біз 2-ші этажға. 4-3-2. Міне біз 3-ші этажға 1-8-9 и дальше. Бұл не математикасың? Кім бұтаған мұны? Академик. Академик! Ғали-ғалиш! Есіміні откликацита ол. Ғали-ғалиш, Кәусәрия машинаңызға кіріп отырды. Любой направлениеге әзір. Тоқы басалы мұнда? Мына мұнда басалы? Сен нәрсе ұштарысың бары, ше? Шайт такое? Сен нәрсе фундамент салғанда пример, даже тирісламайсың екен. Ұшламайсың. Қозымайсың да екен, хайван. Шайт такое? Сен Ғали-ғалиш, бұл менгірев нәрсе аңлайсың.
Bu hazır yana texnologiya. Мен hazır yana texnologiya bilan ishlayman Qali Qalish. Ne de texnologiya? Mana har bir yurtni tuzganda, yurtning ostına buraneler tig'ib qoldiram Qali Qalish. Bilasiz bu narsaga? Agarda anday munday yer titrey qolsa, shu burane ustida yurt tuda, suvda yuriy, bu ishilmay. Kirpish ishilar yurtira. Mana aytmoq bor, sen aka so'nglama, aning o'zingning jular bosh bilan. Ana bit sababi bor ekan, mana meni eshitgan bor, yana mana bunday effekt turunda. Ha? Japonlar ko'pdan salayın ana. Молодец, Борис. Mana men, olay demasin, aybatzam. No, слушай. Mana Mahmur to'g'andan rak obijaytgan ketamiz. Понимаешь, 7-chi fatir bilan qo'yadirlar, birinchi etajga. No-ka basalimda. Bastig'inda. Sen narsa topqirlab topilsa bilmaysan. Ha? Nishta bo'ladi, bu tabitirning sonlarin. So'ng Qali Qalish, duraklanib o'tirmang endi. Butun narsa sizning ishini ishladi. Sizning bit hozir yurt sayin suyarka. So'ng sizning suyarka tangi kvartira shiratında birinchi bo'lib turadi. Birinchi bo'lib turg'ach, men bitanga birinchi kvartirani bergatish. Nima? No, so'ng ellarni o'ylab turmadim Qali Qalish. Birinchi kvartirani 3-etajga mingirdim. 3-etajdagi 7-chi kvartirani 1-etajga tushirdim. Еврейский этаж. Молодец. O'zim so'radim еврейский. Молодец. Ay, mana shu jallab aytgan edim. Bo'lay sen narsa yalandingmi endi hozir? Aybat yashayim Qali. Ey, bo'lganingni olsa bo'lgan. Davay, aybatgina yasha. Bizning pod'ezd tulki o'tsiz dalar. O't yo'q bizning pod'ezdda Qali Qalish. O't qabinavi, olib turaman. Shulay bir kunni xotin bilan jiqlab yotamiz deymi? Tungi soat 2lar bo'lgandir. Eshikda zvonok. Borib ochsam bir mujik tura, bir bukitcha shak tutgan, shampanskiy, shokolad. Men ayta, "Nuka, tanini chaqirali dey." Menim xotin bitdan zila, urushchasi tani bo'la. Menim xotinni chaqirayin deb deb turdim-da, tigi mujikning mong'ayina o'zimning stirlar bilan shart birni shul chaqda gul tutib pod'ezdda o'tda qabindi. Kelamda. Narsa Qali Qalish. Nega o'zing o'chirding? So'ng shayshak tutgan mujik mening bet. Menga qundirdi bit u. Qalish, menim obid bitdi. Men ishga ketdim, yana. Davay, bar. Rastvorni olam. Использовать etmasang qota ol. Bu narsaga deb tutasың sen bunday ishchilarni. Olmay seni butun ishingning bilan sotdi menga. So'ng Qali Qalish, hozir butun kishi o'qigan, ishlovchi yo'q. Yari mana shunday jularlar bor jamiyatda. Men bitani pochta taqtasini mana bilan ilib qo'yamda. O'zing ko'rib quvonib yurayin balaqay. Yarar. Kadrlar bilan o'zing ishlarsan ya. Shombalab ishlar tur. Tartib Qali Qalish. Mana narsa tabi. Yo'lig'izga qushtanash. Tog'a quloq tutirdingmi? Yo'q endi Qali Qalish, etigizga suyak. Вот молодец. Qarani. Молодец, mana boshing ishlaysan. Borgan yerda konyak tutirib jibaradilar. Men alqash tugul bit endi. Men ana kim bale men etni xotinga qaraganda qarab boshlaytdim. Uramda shuni tutib jurasiz. Shulay. Men aytam, itli yerlari bor, ularni o'zingiz asharsiz. Bari sen narsa benim ko'zni shu et suyagi bilan tomalamoqchi bo'lasizmi? Ha? Ne Qali Qalish? Narsa bilmaydi bo'lasan ustali. Sen narsa bunda mendan so'ramishin etmish o'zing bir uram ismini qo'shib yatasan ekan, ha? Kim qo'shdi sen ana? Qali Qalish, mana uram desang xatiring qolar. Balakaygina tiqriq bitindi bu. Mana bu yoqqa qarag'iz hali, nindi motor yurtlar tuzildi. Mana bu uramni Qali Qalish. Sizning ismga agronom G'oliyev urami bo'lashaq. Bir постановление bilan o'tkardim Qali Qalish. Mana bir-birimizga qarab turamiz. Вот так sürpriz bu. Rahmat. Bugun xotinga qaytib aytam. Noy, ismni o'zimizning ismini qo'shib молодец. Olasa butun uramga nemis professorlarning ismini qo'shib o'tiralar. Молодец. Anasini tigi yurtga qarab turaman men. Men bir yurt proyektir etganim. Kilpiyaladan. Shulmi? Sizning proyekt bilan Qali Qalish. Men sizga har vaqt aytam. Yevropa o'zi kelamizga deb, ko'rdingmi? Yevropa kelgan. Qali Qalish, shunisi hikmat. Sizning proyekt bilan tuzilgan yurt kimida 100 yil turashaq. Обязательно turadi. Arsa bo'ldi bu. Mahmur krani bilan oldi bu qo'y. Oldi, kelasiz-da bilmagan boshqalarsiz bilan uyratasiz. Zarplat vaqtda aytasiz. Jin to'qram tavbalari.
Нәрсе buldu. Düzügen yırtığız işildi. Karagaliş, jir titrey başladı, gittik koytum. Жерге түгіл нәрсе тітрей. Нәрсе болды ма? Нәрсе жемірілді. Karagaliş, sizden yurt işildi. Неге ішілді сол? Astına bureneler tıkıp kaldırığa unutkanmın. Hayvan. Karagaliş, bir de bir şılmağız. Bunda günde işile yırtlar bir şılmağız. Главный комиссария işilmesin. Мен ертең атағы жалайтырға кетем. Меңа телефонға кіремі соқ. Anladın mı? Anladım. Varsa tertip olsun. Yarты yılға bir kilometre меңа лайды. Sürprizler hazırlап қоясың бар. Hatır yani. Негізі рахмет. Шек келіп тұрмағыз. Негізі рахмет Karagaliş. Şol xatны buluşup gittiniz. Şol xatны мәселелерini hal etip gittiniz. Men aytam, biz tüzügen yurtlarda yıklagan kişilerge rahmet. Jimirile indi. Agronomlar da yurtlar tüzüy başlagaç. Nerse bunda? Jırt jimiriledi. Bulurga açtırı. Kirpiş bilen astı vurmar. Tüzürümüz alı tağın. Татарстанның атқазанған түзушілері Мұнша артистлары. Татарстанның халық артисті Ғамил Асхадулла, Татарстанның атқазанған артистлары Искандар Мотиғолла, Рүстем Рахманкол, жиырыштырушы Разила Димұхамматова. Qaynaş, bu dimlау агентствосын таптақ бет малай. Қатынлары үйребле ата дегенлері шөт бірсі де көрінмей. Неше, қай үйлендіребіз, рахатландырып яши. Нәрсе жейсің сен Qaynaş? Ник сүйтесің сен ол ишіктің рөшкасын? Соң мотор тұтқа бет. Мен ана лапас ишігіне қоям. Интерьер. Нәрсеганда лапастағы сыйырға интерьер. Шамалап ер Qaynaş. Бұл сен ауыл түгіл, мұнда культура, шәхар, понимаешь? Жизней, нинди подвалға аптыштың сен мені? Бұл подвал түгіл, цокольный этаж. Надан. Не қатын тапсақ, шошындан ғана табабыз сен қазір. Қазір қатынны баздаңын әздейсі қалды енді. Не көпме қатын ап қайттық, бірсі де шамады бейт. Міне бұл соңғысын ап қайттық, шындай қаттар бей, бұлай тұра. Нәрсесі шамады? Шеген қатыны мы? Соң ол бүтін қозарын ұрлап шығып кетті бейт. Башта сенекен ұрлы анасың, сен ап қайта башылай. Бірде алып қайтмады әлі. Үйленірге керек, сен ап Qaynaş, үйленірге керек. Бір сенгіне бәқітлі болып ешерге тиеш түгіл дүнияда. Мен риза. Қара ненде кәштім алып бердім, қара. Бір сендегіне шындай қаттар кәштім. Келішемі Жизней? Неше келішмесін енді. Кәштім де ешіл, yüzің де шындай. Жизней, әзірек зорақ бұғай бұл меңа. Қара әлі, зорақ. Қара. Әлі Qaynaş үйленге шәлі. Әлі тазарасың сен. Әлі құрсағың шығалы. Әлі егің екшіліп тұршы. Әлі өсәсі де өсәсі. Неше шәлі сеңа? 35. Әлі өсәсі де өсәсі. 35? Qaynaş сен менен 2 яшқа алырақ екен бейт. Сенің опаңа неше яшсың олайса? Ой. Жизней, әйде қайтабыз, Менің анда ауылда тракторның головкасы жарылған, алмаштырға керек. Мына қайтам мен сенің қазір, сенің өзіңнің головкың жарылған.
Ana ta solun kartırga ağıb yata. Үйленерге керек сен қайныш, үйленерге керек. Міне көзеліне кетір, міне сен, міне трактор, аңлайсың ба? Мен трактор. Сен трактор. Міне, сенің болашақ қатының, ол басу, аңлайсың ба? Қатын басу. Да, басу. Міне трактор басуны суқанаштырға алап тұрға тейш, аңлайсың ба? Да. Алайса, трактор көгере, аңлайсың ба? Соң, олай десем, көрші тире әбилерінің бақшаларын суқалап жүрейм. Мен аңа басу тұрында, мен бақша тұрында. Жизны, eyde қайтабыз, Әне өзіләнінде ұшай, шындыны алып қайтып қоя бетінде болса да, Мен шекленмейм, алып қайтыр, тауықлар яратта, тауық алып қайтыр. Шынымда ешерсің ме? Яшим, юмырқа салса. Яғында қайнашта сен. Қатыннаны специалист сойларға тиіш. Сен мен аша. Міне қатынны сойлау ол базарда қауын сойлаған кебек, аңлайсың ма? Міне шулай базарда рет арасында ерейсің, бүтін қауында бірсіне шаған кебек. Ләкин араларынан бірсі, нендейді себеплері арқасында сенің иқтибарыңына өзіне жәлібейді. Ол келбәтсіз кабаш кесіман ұзында түгіл, хәм жиміріліп түшкен қабақ кебекті түгіл. Нәқ сенің апаң енді пүйіскен жүрәскем жүра. Апаға айтам. Айтам. Мен сені үйлендірем мұнда. Ол самый мотор формадағына қауын шынды. Әкіріңіне янына келесіңді, қайырлы кешті баштайсен нашасың. Қауын білән ме? Іштәңгіне, ие. Анарсың шыл қауынына кіріңіне, құлларыңы созасың да, майлы құлларыңы созмалы. Ол қауынны құлың аласың. Құлың алғаш, біраз қапшап қарайсың, бірәр жетірсіз жері жоқ мекен, сеңа қатлы, бірәрсіз жәншіп кетмәген мекен, текшіріп қарайсың. Барасы да тәртіпте болса. Шушы үлгірген қауынны әкіріңіне бұрынның янына кетіресің де иснап қарайсың. Үлгірген жетішкен қауыннан бал исі келіп тұра. Иснап қаралы қайныш. Бұрынға қауынның жыны кірді. Шушы қауынны тезгіне машинаға отыртасың да, қатын үйде болмағанда тезгіне үлге алып қайтып үстел артына отыртасың да, тезгіне шишіресің да, Пішақ арасында шыр кесесің да, ошыда башыйсың. Нәрсеге енді аның үшін шишініп тұрға керек. Да, шуның қатлы ақылы кіші нешікләк тәмейсіздің ғайләге аптырымен шуңа. Сиңа повезло, жизней. Аясың мұнда қаттанар, Жизней, сен шуғатлік тәмләп, матыр иттіріп сөйләдің әймі? Әйде базарға барып қауыңын алайық әлі. Қайныш, көмәмей сені қауынға. Сен үйленгіне, пожалуйста, емі? Үйлен, пожалуйста, тойдан мен сенің ауылда алап келген носкиларыңды жуып, апа, қиды жудыра. Қауын аласың мы? Көмәмей сені қауынға. Олайса үйленем ми? Ай, рахмет сеңір. Сразу қышпы ашап яташа. Сиңа торпеда керек, еме? Бомбасын алып қайтам жүрсің. Торпеда. Исәнмісіз? Біз бек шуат сізні көреге. Жизней, миңа мұндай қатын керек ме? Сен нәрсе қатын түгіл бет бұл. Сәң мужикта түгіл бет енді. Мұнда мода шундай шағарда қазір. Әгер сіз біздің сен меңа, мен сеңа демлеу агентствосына келгенсіз екен, демек сіз өз бәқітіңізге бір адым алға атлағансыз. 2 сағат машина шап тұрды, қайнар? Ора бітті. Сізге қуатын керек демек. Менің қатын керек. Аңлашылды. Табырымыз пат берем. Менға түгіл, міне, қайнышқа. Қайныш? Біркіт, айау. Колхоз. Колхоз түгіл совхоз. Сың бұтамасын. Қаян білсен еді колхоз біле совхозына көрмесіне надан екеніне көрініп тұра. Бұл колхозникка жол бір іш атығына болсайынды. Жизней, миңа шаты керек түгіл, миңа трактор керек, бар сұра. Анда қайнышқа шаты керек май? Нәрсе керексің оңа? Аңа шабы шаты керек, шабы шаты. Шабы шаты? Шаптыра алыр мысың? Неше, мұнда шаптырған кішілер бар, үйреттір біз. Әйе, жизней ол сабан түйда ишекке атланып шапқаны бар аны. Ковбой. Олайса біз сізге
koyu yallı, uzun ayaklı, şista tıkımlı nesilli biye təqdim etəbiz. Biye? Onun kuşamatı da bit. Ferrari. Oho, Ferrari. Ferrari. Ne bizden Ugez'den ismi? Tek biz mında ezir, davay kız atına. Hayır, hazır tezgin alabız, ap kaytabız, jigemiz. Ferrari. Arabasına kol. Var mı? Var. Sen beni anda oturtup yürütersin mi? Sen minul taşkı bilen bakşağa tiriskine taşıyıp Nutilizi gelsini de oturtan bana ortadır. Oturam dey. Malacı, heybet kaç heybet. Sen koya yaşaysın. Avulda bizde 6 pişmaklı jurt. Siz ne kurgaş kaynaş biraz dulkırlandı. Onun aytesi kile ol 6 etajlı kotejde yaşay. Oligarх, понимаешь? Oligarх? Koya gidelim. Bütün galstukunu zolaytı bitirdi. Sen beni yurduna alıp kaytkaş. Koya alıp barasın. Kukuruz basuna. Kukuruz basuna. Biz senin bilen anda nerse işleybiz? Kukuruz basunda nerserçisin indi. Şeken jiyabız. Bu kızlardan şatırak girek biteymişiz ne? Bilmeyin. Şunun akıllı fikri etti kaynaş. Evet. Kaynaş, neşigrek bu basu sen aşıyım ha? Qarab turab jizni, bu basuna suqalarga benim traktorning salarkisi jetmas axiri. Nerse dedi o sana, nerse dedi? Şutu men anlamadım. Ol mina kukuruz basığında şekenciyabız dedi. Ferrari bu biçimde kreatif. Belki bu sana tabiat kuşağında təqdim yasar. Koyda, no kukuruz basığında men hala təqdim yasağınları yok idi. Ferrari'ye, bu senin sonunkı mümkünçilikin. Ferrari, nersesisin sen, nersesisin ha? Nu kim şulay kıylana indi, bar ali şit gerek git, bar.
Rahmet. Korap dur minençik birge kirek. Minençik birge kirek. İrettesin, никакого толку от вас. Eyttim bit mujik tugul deyip. Ağzını yap. Ну, ничего, шады mı? Koysağız. Ferrari. Yok, uşamadı. Sen ol bit yemsiz, şiverde tugul. Men mi yemsiz? Sen özüngni kuzgudan ko'rganing bormisin? Silagay bochkasi. Ana, tachkingga o'tir da, o'lingga qayt. Ferrari, o'zingni qo'lingga ol, tinchlan. Sen klientlarni qo'yatsin, sensiz Ferrari. Normal silashirga o'rgan. Ota xotin. Uf. Ota xotin deydiler. Kur'an ben aytam dolu başladı ha. Qo'ydingiz. Satalda bu jizney. Jizney. Bu bizde oğuldağı eteşke aşağı neymi? Kikirigi de var. Ben aytam tiki at dolu başladı. Ondan sonra sıra jülerek de bu koyu. Taşkığa oturup oğluna kayıttı. Men üzümden şık etip kayıtayım indi. Bu senin apandan koşu. Münası bile kilişem jizney. He, şurada periyik. Tanışlandın mı sen? Sen karışın qo'ydingiz. Biz bunda koynuş bilan kengashlashdikmi? Bu at bizga barmaydi. Yo'q. Bizga durt oyoqli tugul, bizga ikki oyoqli kerak. Anlaysizmi? Yarar. Bizning biyamiz sizga yoqmasa, biz sizga qush taqdim etamiz. Qush? Qush? Koynuş bizning anda qushlar bilan ishi kerak? Men qushlar yaratam. Tovuq qushqa kiraman. Hey, nechikina? Takning direk qush. Sahna qushi. Sahna qushi. Ol o'zining salati yordamida tug'dirgan obrazlar bilan minglagan tomoshabini tong qoldirgan yulduz. Onun шығышларына нендегіне концерт заллары olqishlamаған. Aytik, Italiyadagi La Scala teatri desin. Kimni La Scala? Italiyadagi La Scala teatri desin. Moskvaning ulu teatri desinmi? Endi Mamadishning avul klubi desinmi? Mamadishning avul klubi bizga barchasidan olqishlarga ko'mgan. Ol shunday yildi, siz ani bilmaysizgina hali. Qaynash, bu ot bilan sening kelib chiqmadingmi? Hozir men senga xotin qiz bilan nechik tanishishga kerakligini ko'rsataman, anglaysizmi? Master class, bilmaysiz. Tak biz bunda hazır, davay kirt. Urdagingni. Siz ani ko'rasiz ham o'lasiz. Olqishlar bilan qarshi olamiz. O'lasiz. Qara qaynash, qani kerak. Mana qara. Xayrli ish bunda. Siz bilan tanishishga tilagan. Андрей. Андрей? Sizmi bu? Андрей. Nindi толқынландырғыш ұшырашу. Bu sana sırası taşlandı. Неше yıllar uzğaş. Siz яңадан біздің ұсайбыда. Тоқтағыз. Сізні бит Yavuz Fransuz ғаскері білен бәріліш вақытында yaralанған dediler. Bu nindi şıram? Bu ne? Bir tapqır uramda banditlar beylenganlar. Aga, opa, tova bilen tartkan şundan soň kaldı. Siz nindi giroy, Balkonski. Şu balkonda жүрген şu tarttıdan idulağa. Сөйлешмеңіз. Миңа қышлардан хабар келді. Siz миңа хиянат еткенсіз. Мені алдап ерткенсіз. Менен мәсхара қылғансыз. Қазір миңа мұнды яшау неге қажет? Шушы ағу бізді мәңгіге айырыр. Сау болыңыз, Андрей. Күлді bu jizney.
Бұлай тезгіне өлерге тиіш түгіл әлі ол. Солай, нормально. Бәхил болыңыз, Балконский. Қойныш, сразу іске ташланды. Нормально түгіл бұл. Шамалап қайныш. Мынаға точно өлді жезді, үрдек түтю. Мен ағы бірішті ішлемәдім. Сіз нәрсе бұл конец акты, конец спектакль, алқышлар, браво, әфәрин, тұрады, молодец. Нәрсе, қорықтың мұны? Какой қорқу, я шоке. Ну, нешек біздің құшыбы сізге ашады ма? Yok, ұшамады. Ол тілі бәрен ұрлыға ұшаған бұғай. Тұрада жығыла. Мұндай қатын бізге бар ма? Siz benim көңілімді рәнжіттіңіз. Кәжет әкелері. Кәжет әкелсі сен айттың. Я в шоке, білемін. Мен лопылдап келіп алды, білемін. Енді запарық сіздің мұнда. Туат кірі, таурдәк. Фирма. Бір нормальный қыз шығарығыз. Біз қайнышын үйлендіреді, қайтып кеттік, все нормально. Давай, бір нормальный қыз алып шығарығыз. Сіз мені, конечно, ғафу еттіңіз. Но сіз өзіңіз бек ауыр клиент болдыңыз әлі. Біздің бір қызымыз бейіпте көрсетті. Екіншісін дейденге созылып ятты. Егіттер, сізге тағын нәрсе керек, мен аңламайым. Созылып ятты, онса ибет, онса нормально. Ну, просто ятқаш біраз сілкінсін, қурқыта, понимаешь? Қиюрақ болырға керек. Сала елемеген, давай нормальный қыз алып кер, башына башы. Үйлендірдік алып қайтып кеттік, и все. Ну, сіз шаққына не вовремя келдіңіз. Бәлкім келесі ойының башында келерсіз. Біздің анда яңа поступление, яңа қызлар болашақ. Бүгінге біздің қызлар бітті ғафу етіңіз. Мен нәрсе дальше носки жуам, что ли? Жуырсызден ішлетем мен. Бейсіні қабыласың нәрсе жатам. Жезелі он көзі жарғы сейті башаға. Маншы болмаға. Биткәгірі қоғылмағыз беріп макияж. Столовыйда жуам. Мында жуам. Дүр жерде ішлеп өнмең. Bütün kişi şuşunda özünün süyen yerlerini taba. Eminim şahsi tırmış yok. Sağındım kişerindi deyip kullarımdan ağlasın. Telgalisin de yürekle yağadan yuğalasın. Gilme yağadan kaldırıp gider bulgar. Ni faydası ne kötüden ömrüm yalnız uzgaş. Selam. Gafı ettiniz. Mi Recep. Fiyede. Sen karışın ғафу ettіңіз. Biz bunda nevesta söyleydik. Siz bizге kumaşa olaysınız. Çıkıp tura almazsınız mı? Gözümden şuğal şeylem atkaçı! Tire sata bilesin mi? Tiresin yıldızdan ya. Benim bilen oğulga koytasın mı? Koytan, noydan şumayım. Gidenini özüm juam. Sen utun jarırsın. Min utununu jarmayayım. Min anı özüm. Gittik mi? Gittik. Mına sizi sana rahmet. Mına sen maladiş. Bir degen hatun taptım. Mına bu işmasam traktör. Bulldozer! Benim hatım ferişteyken hele var. Şu buldozer altında kalmalım. Koşmar. Tegene jir yetti что ли қоя кетті ол? Şuraya sen қоя. Бірсе қорқытасың. Міне көресіз ме? Шилегіне көре қапқашы табылды, Аллаға шүкір. Енді бір бәхітлігіне болсынlar, керегіне қойтмасын уборшысы. Нормальный кошмар. Нәрсе, меңа қазір ауылға қойтым бітті ансы да. Нишлеп алай дейсіз? Ну, мені ұтын ұрына зәшәк.
Sizге расслабиться надо. Может, кофе? Кофе? Сенің анда Феррари қазір бош тұрмайды, ай? Ұштаттыңыз да? Ақты шалу. Бір 2 грамм минутқа шай ішіп алырға просто. Өйдегі, таныстырам. Жизнь, апаға айтем. Бүтен уақытны, яма? Бүтен уақыт. Бүтен уақытны. Силмен амин, сиғамин театрысында театрымыздың яшылары. Зор рахмат, құрметті достар. Енді міне Тоқыран төбесіне әйленіп қайтсақ, мен бұйыл өзімді Тоқыран төбесі. Мен өзіме бұйыл тәуе айттым, айтам, Рүстем жетті. Яшың бара, башың піләш, мен айтам, бүтән жырлап ермейсің. Яшілер, мен айтам, сенен матуррақ жырлай. Йоқ, тағын Тоқыран төбесі болып шықты. Композиторлар, шағырлар үр яңа жыр yazып берділер, тағын жырларға тұры келе. Жәлел поселогынан жыршы композитор Ландыш Зарипова музыкасын yazdı. Сөздерін біздің шәһәрдәшібіз Никифор Тукмашов ауыл мұңы деп аталабы. Үр яңа жырбыз. Ойней біреу өзі жырлай, мұңға толған ұраманар, еқылап ятмас, керпек қақмас, іште жаны болғанар. Ойна гармон, ояты барсын, жыр сүйгеннер қушылыр. Рахмет сыңа яшілігімдің, байдалазы шушыдыр. Ойна гармон, ояты барсын, жыр сүйгеннер қушылыр. Рахмет сыңа яшілігімдің, байдалазы шушыдыр. Түнге ауыл урамында үйден үйлерге дәшіп, бір гармоншы таңға қадар ерді ешті гүләшіп. Ойна гармон, ояты барсын, жыр сүйгеннер қушылыр. Рахмет сыңа яшілігімдің, байтауазы шушыдыр. Ойна гармон, ояты барсын, жыр сүйгеннер қушылыр. Рахмет сыңа яшілігімдің, байтауазы шушыдыр. Гармон, яшілік бұла. Тында алмай, тыңылап яттым, ойнады ауылы кейін. Ашық түгелді мендерге, мүлдірәмә көңелім. Ойна гармон, ояты барсын, жыр сүйгеннер қушылыр. Рахмет сыңа яшілігімдің, байтауазы шушыдыр. Ойна гармон, ояты барсын, жыр сүйгеннер қушылыр. Рахмет сыңа яшілігімдің, байтауазы шушыдыр. Рахмет сыңа яшілігімдің, байтауазы шушыдыр. Байтауазы шушыдыр. Татар Салават қазан артисі Рүстем Рахманқұл Қызғаншинский. Зор рахмат. Рүстем Рахманқұл һәм Қазан кичләре бию төркеме кызлары.